Abantu bakurenga ku 5 okurwa mu byaro mukaga mutawuno kanso ya cyaterekera mu district ya Kagadi bayone bakwatane baragara bwanyuma ya Agnes Korugendo okushaba ngo barjo mu itaka rye ngo ayinene cyapa cyaliyo abantu bana bajya bakagura itakeri emyaka minje nyuma kandi hibari nho barukumanya nko wabo tarho handona no kubwiki kiri kutubabaza nukureba imyaka tumaze hano Ryanda kandi twe turi kuza hano Ryanda twasanzemo abandi bataka abakonjo abamba buri muntu buri rurimi rwose abaruru abaswayire buri muntu twese dutangatanganira hano Ryanda kandi tuba batuzi beza duhinga za kokoa duhinga buri kimwe cyose nahabwe cyenyewe ndashasha habwo kureba nyo hano niho nzalirwe niho nkurire baitu ndashasha munonga kureba ngo hayizirabe byapa abari kututalibaniza ngo barenda kututwara he bibanja byitu kandi twe twina hano aho gukora cyaho kuza sazi no twine nyonkanye hano nyine myaka 52 eyimazire muri Ryanda munuya Eno Katembo mukuru w'entebe yo kubanza wa Ryanda najana ngo inshongeji eteganisa batura nabature mutume behanchiri nabo echo nikibuniriza bali bwire wa kiru cya mukaga umuto na teresimu ngo nanda kubaza na nyenje bwire bukeire kya sande sanka mwenda nobo na umuto na teresimu nangambira ngo nuwe Korugendo Agnes nangambira habataka barugwe omuchape kiyaye so Korugendo Agnes gata kumumanya none hiro no busungu bukorango Korugendo Agnes kugamba turwo mu itaka na gana mujunana korabira mu office na nyeze rukukiraho twizire ntumukaguza obwa kaiso obukole cyante ine chapa amazire kulemo tabwine habwensonga itwe nkabataka titukamurora hoga kandi nitwikiriza 10 nti mufere nayenda kwiba itaka lyaitu abandi nyine myaka 3 nzalirwe hano tinyina hando waitu hona hata obwakwija kagamba atubingi ntutekereza nti obwire obwempero yaitu kufa bukozireke bwikira bukwatura nitugenda kufera hano tuzikwe hano okutini sirizo kubinga abantu hamataka gabo nuko yondero mucyangechi kandi kiresero kutino mbatura enshonga ya Korugendo Agnes amazuma genyene kumanyisa ngo ecyari kugamba atarachimanya abo kuba itakalinuya tukaba twatonganireho mu koti kandi umushango twagusinga gatongana no mukuru Rafael kandi umushango twagusinga mu High Court Masindi kandi ebyapa binu kaba amazire kubitera tukabasa kukwata twayikiraniza na government president yaturaganisa okubasa compensatinga abantu abo okutinisiriziba okwa mataka twikaire twino businge hano tutaine kitumanyire ngo tuli muitaka balyoha emyaka eyemazire hano kuruga mwaka gwa 9 tukaba tutakafunaga muntu wena kugamba ngo hano hawaye oba tuli muitaka eritali lyaitu bana bastinka simiri omnyishenjero wabo yanga hosti atiro musavuye kwetegereze birukwata achapechi kandi najera ngo pefe mpango etwire nerwana n'enshonga yebyapa kandi ngo president Museveni akikirizo kugure byapebi imyaka atari yale munonga kuba atize nebyapa twayeterere nduru president Museveni yayikiriza ngaraza kukora ikintu kibaleta kushumbusha abaterize byapa abagarize sete ziba spendingire hata ejo process runde ejo process yatwara bwire burengwa ababine byapa batandika kubiguza ki kugama ngo mve mutaka ryanje ngaruke gisoro hangifite y'ubwicaro kugira ngo mve gisoro mve hano ngaruke gisoro hakiri nakwemera bakanyica n'abana banje no kubwicyo ndi gusaba government ya Museveni inzi Museveni katurwanyeho mubonye kari kuduha za PDM sende za parish modo nizo twahinzemo imyanyi nizo twahinzemo za kokoa nizo duhinzemo ibitoki taka nitekereza actually tutukumanya obwingi bwitaka baitu tuli village zetu zinu zichali nkotokoto ziri village almost mukaga ezinyakula affected nitunihiramu abantu abakuhingura mu 15 Agnes Korugendo kugambwaho nagira ngo cyapechi amaze na myaka 20 kandi ngo hati nubwo bwira koresi itakari ubwire bwinge hati nje nkaije myaka cyane mareza na cyange cya ekitaka cyange kari mu bantu bakurimamo we nagarukiro guruti nasanga bari mirekim hati nyowe mbirene mu process yo kubemereza abantu abo ebyare bukwasuruho nakatoma Ryanda NB Tutumba Moses NB
katerera A na B kandi ubu harimo abantu abari kurenga 50 gashoka Thomas Muyobozi.